svima ljudi, ja sam Serbian Tech Guy, evo nas u još jednoj novoj epizodi, danas igramo Watch Dogs. Ja se izvinjam na neaktivnosti na kanalu, ali prijemni i tako ta sranja, tako da ne bih da dužim, već da krenemo. Znači, pucaj u... ništa, prazan, ništa. Sad, igrica mi se veoma svidela, znači prešao sam veći deo igrice, ali sam počeo ponovo da igram jer sam se setio da nisam dugo ništa izbacivao na kanalu, pa rekao ajde ovo malo da snimamo. E sad, trebamo da hakujemo telefon njegov, znači Q držati. Neko je angažovao ovog lika kojeg smo trenutno prebili da ubije njegovu porodicu, ovog Aiden, kako god. Njegovu porodicu, međutim on je našao, to jest presreo signal i skontao da hoće da ga ubije, pa je on njih ubio. E sad, ovdje dolazi onaj tutorial, znači taj neki osnovni deo, više ovih metaka nemamo. Ja sad čekamo da ovaj prođe. Možda da ga skenjam, majak. Neka proći ćemo. Igrica je veoma dobro urađena, znači i trčanje i animacije hakovanja, znači stvarno je sve ekstra urađeno do bola, tako da mi se igrica veoma svidjela. Sad, znači uključite profiler. Dobro. Sad Q hakujemo kameru. Hakujemo drugu kameru. Treću kameru. Četvrtu kameru. Dok ne dođemo do pristupa ove kutiji, hakujemo i kutiju. Izađemo iz kamere. Sad, znači moramo se kretati veoma oprezno. Sad ćemo da napravimo kao neki distraktor koji ćemo da bacimo tamo i njemu ćemo dati signal da pusti neki zvuk, pesmu koji će da odvuče pažnju ovom čuvaru, mada njega ću da ubijem. Znači je craftuj. Dobro, znači sad trebamo da bacimo ovaj distraktor tamo. Sad, neka ga ne kode on tamo. Samo piči. Sad, da mi ne bi rizikovali da on nas vidi kojim slučajem, mi ćemo njega da skenjamo tako da on ne može ništa. Sad, došli smo do ovih vrata i ulazimo u kafić neki, mislim kao kafić, ali u stvari je stadion ovdje. Znači, dobro. Veoma mi se sviđa sve što je urađeno u igrici, znači sve se radi preko telefona, kamera i ostalog. To samo pokazuje koliko je tehnologija napredovala i u stvari ljudi dosta misle kao ovo je igrica, to nije stvaran život. A u stvari tako jeste i u stvarnom životu. Većina slučajeva profiling se isto dosta radi ovako, tako da, ali da sad ne započinjemo s tim. Sad mi trebamo da pronađemo čuvara koji ima ID propusnicu da bismo mogli da prođemo dalje, mada ja mislim da će, to jest sad ćemo da napravimo to jest ugasit ćemo struju u zgradi cijeloj, tako da ćemo moći lakše da se provučemo, ali sad trebamo da špioniramo čuvare. Evo ga, znači hakujemo mu telefon, uzeli smo access kod. Sad što trebamo da uradimo? Haku network, znači ponovo preko kamere. Znači idemo u drugu kameru. Znači opet ta
source kutija i sad naravno da vidimo gdje je to. Evo ga. Super, znači ušli smo u Stadio Network i Create Blockout. Ulazimo ovdje i skroz clean, znači gotovo, gasi se struja, sve crkava i sad možemo da prođemo, naravno čekamo da oni malo da se odalje. Neko upalio lampu. I sad, da ne bismo upali u neke nevolje ovako, treba raditi sve polako. Izuzetno. Jedan je gotov. Sad da ne bi imali problema s drugim, pustimo ga da dođemo s ove strane, pa ćemo i njega da skrljamo. Dobar. Ovaj je zablenuo tamo, ne znam nijak gdje gleda, ali nema veze. E sad. Dobro je. Sad šta dalje? Moramo izaći iz ovog stadiona i uzeti naravno kola. Veoma dobro, znači svaki detalj je ekstra urađen i to mi se sviđa veoma, samo malo ali o tome ćemo sve kad uđemo u kola sad. Znači treba uzeti bilo kakva kola i pobeći što dalje odavde. Isto i movement, znači kao fazon preskakanja nekih prepreka i svega je baš ekstra odrađen. Tako da mi se sviđa. Ulazimo u kola. E sad, šta mi se ne sviđa? Samo da ugradimo mapu negdje da ćemo da idemo. Ajde ovako da im, u stvari ne. CTOS. U stvari ne, nećemo ništa, majak. Bežimo gdje znamo. Znači, malo mi se ne sviđa kako je urađena kontrola kola. To mi se baš ne sviđa. Znači, veoma teško je upravljati kolima na nekim dijelovima, baš u početku ono malo jeste mi bilo čudno, ali priviknete se, nije baš urađeno sve kao što je urađeno u GTA, na primjer, gdje nisam igrao peticu, četvorku jesam i sve ostale, znači prethodne dijelove GTA i ono baš je lako voziti kola i motor i sve, ali u Watch Dogs je malo drugačiji osjećaj, tako da mi se to onako malo i ne sviđa. Nije mi sviđalo u početku baš preterano, ali navikao sam se, verovatno zato što nisam igrao igricu ovako dugo neku i malo je bolja i sve, tako da, ali sve u svemu to je nešto što mogu da zanemarim u cijeloj igrici, jer je igrica perfektno odrađena i baš uživate dok igrate, znači i trebate puno i da razmišljate i sve kako sve to da prođe, a da se, to jest možete vi da uvijek da igrate, imate opciju da igrate što bučniji da budete, ali stilt je nekako ono baš za profesionalce, mislim profesionalce, alajte. Znači sad smo pobegli policiji, moramo da stignemo do motela gdje trebamo da se odmorimo, tako da to je to. Dobro. Sad za početak ćemo samo uraditi, znači ovaj prvi deo bežanja i svega, a sutra ćemo snimiti drugi deo, znači druge misije. To je to, na primjer imaju ATM mašine ili ovi blokeri ili nešto što imaju te, kako se zove, te tačke, na primjer, koje možete da hakujete do overloada i onda da eksplodira, na primjer. I možete hakujete tuđe telefone da kradete
identity od ovih kartica drugih i tako to, što je veoma dobro urađeno i mnogo realno. Sad ne znam, mislim da sam omašio sprat, da sam trebao jedan niže, tako da ćemo se sad spustiti. U stvari ne jedan niže, nego sam trebao ovdje da idem. Tako da to bi bilo sve za danas. Hvala vam na gledanju. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Sad će leto, svaki dan će biti po jedan klip, tako da se nadam da ću uspjeti da nadoknadim neaktivnost na kanalu. Još jednom vas izvinjavam i to bi bilo sve za danas. Ja sam Serbian Tech Guy i pozdrav! Let it go, make my body go. Make our bodies higher.